Hapadeng ki bange donar jai ki brio. Kiba shimkia ya ka jinge, kiba keinstin ya ka jinge. Ko himen ko para bayi hautrai Jesus Christ. Ka jingkeli kalong minta kasni. Hato tangkin dia kiban light in. Hato tangkin dia kiban light in. Pi oi ayu saudom chompi. Ni oi ayu saudom chomi. Ni don haka balang. Ni late mas. Ni plapo tendeng. Ni sha jingit tenteng. Buon na prenjomi ni kletro ban sha jingit. Ni le isene tenteng. Ni kran bha ye ki we tenteng. Ni pule ye ka tenu trai tenteng. Ni pelang jing tuai rosary tenteng. Habang ipe buon ki tenteng sudah. Buon ki tenteng kabayade pada jingim men siam joni. But nilaban yo ibun gibriu kidan gadaw banong ni bun kampalat ni lay school ni record ni lay exam kanap kane kalaban long gajubab jogi kina yaki batre bakta yaki badon ki kon gikti kin on ni bun kam nado min step hadu janmi nimjiyopor Wat ban yotia pormitru ngimla na martenten ki kikun ki pormit pat kiyam ki pangkisto. Minda pejuba. Katnong mut na preng jongi ngin light in. Kajingkerle jong ni ubriu hato tangkin diat mut kin light in. Hato jis ula juba ne ula penkarla ula penpe Iaga jingkerle jong ni uberiu. Ian baru ke light in atau Jesu la juba. Jesu ula juba kade. Tangkin dia ngud kin light in. John Chrysostom ha ka jingitu kana jumu ula on. Sumudur lada don shilak ngud hakawai ke nomba. Tang lais pangmut kilaban light in. Baki daw baula ay kalong kumne. Kikon samla kingop haki jing siniu kabaharo kam. Baki timmen ki kro ki pinnak yalade kisno hai kisno biang bad ki im kumne. Kikon samla samhoy ki impahu bahai hake jing sniu jonga parte ba ki timmen ki kro ki pengsan ya ki baro da kawang ngibun kam ngim lapor kum da tete baru on kalon kabade takin dia ngut ki light im kabamot ko himmen ko para u Jesu u kedau hangi kawe ke jingma kaba ap bun ki kon ki bange hangne kindiak ngut napadeng ki bange omde napadeng ki bange om don lat ki bange thau bale kim don lat ban light in kane kalonge jingkeli hapadeng ki bange kabamot hapadeng ki bange donar jai ki brio Kiba shimkia ya ka jinge, kiba keinstin ya ka jinge. Kiba shimkia ya ka jinge do bale, kibam pepam bat kim kitkli ya ka jinge. Kibam treban pinbay ya ka jinge mchogi. Tehane ki kindia ngut kilom, kiburiyo, kiba pedian ya ka jinge, bat kibala pentre kam ya ka jinge, kibala pentre kam ya ka sap kapong, nanda kila hai lasan.
Barha kabalang jongi ni jer kertang ye ki rikui kane kalong kawe ka nuksa yang iban soto ya ka jingong jongu Jesu. Ngidon bon ki riniyam satala ka perte. Ngidon bon ki lindo satala ka perte. Ngidon bon ki bange ka perte. Henry nappaden bon ki ringe bad riniyam ngidon kindiat ngut kilong kirikui. Nappaden babon ngut ki lindo bad ki bishop ki ba in ngidon kindiat ngut kilong kirikui balap penbana ki bangi lebura. Nappaden bon ngot ki ripaid ba ngidon kindiat ngot ki ripaid ba balalong rikuit babu ba buram ba le buram iyaki kabamot ayo bon ki krustan ki malumala ki pendap malumala ya bat kile ya ki kameram jongki malumala le rukom kumne bat ki yapna Buona parenjogi kim shimla yai shisha lemba ka lindi bakim lemba ka kirdo bakim nappadeng buon ngot ki bange kilong ki bakwa banyar ya ka lindi ka bayar ki basuk banya ki bakwa banyar ya ka kirdo bakim uji suan ban light im ngidon kam banyai lemba ke kerdof bakim hanne kalong ke jingkwa jongi ban kiar na ke jing snubha jong ke perte but jesu on pinsa on ngila di badme ngila snap iame ngila puson ya ke tin jome Buona perenjongi nginong tang ki basngap. Buon ginong snap henre ye ginong le kiduna pagabala. Kajima jong gabala buon ginong snap henre duna kinong le. Kibasngap kimjule. Kibasngap kimjulim. Pinban kile kadbamon. Kange kalong kajima ko himen ko para kaba ngiya kendu. Uji su krantinge hangni. But pensa wanong ngilabam, ngiladi. Ngilabam ayu, ngilasngap ayu, ngilasngap ye ka ketinu try. Ngilabam ayu, ngilabam ya ujisu, ngilapedian ya ujisu. Lese kalabalong shepan jongi ki Catholic. Ngibam, ngidi, nakaju ka kuri. But ngipedian ya ka communion. Henry Jiswa ngamitu yapi haka chitti beningong jongo Paulus bakoi se Korint kabakadwe arpo kindai ki om don buon kibam itu ia kamet utrai kibam itu ia kamet utrai bad kipediang ia ka jimpendrem haladehi Kibam itu ya kametu Chris Bon di Catholic Kilam kibam itu ya kametu Chris Kilam itu ya kametu Chris Kipediang ya ke jimpendrem holiday Hangne pisoto habau jisuang Hato ngibam Ngidi Batme Ngisngap iyame Haba melayala hagasno Minda Pimitu yani Baru jisuang Pinae Pidai naye ngamitu namar pim shimla burom yang pim shimla pedang burom yang pim shimla ye yang kane kalonga jimma naga benda ki bangi kimdup yang ngidon hapadeng ke jimma ko himen ko para pidai naye ngamitu iepi nama pim shimla ya kelendi kabakim Kekerdok kebakim Pim shimla ba ya kadem pana Pim shimla kongo ya nga Pim shimla kiar na kajing seniyo Kajing auri ajon ke partai Ya kinong bibuay Kibayay tanglang Kiba claim Kiba pinken ya ko hukum Kimdon jaka hahima ublay jisu Ko himen ko para Tongin puson ya lalay Hato tangkin diat ngut kin lain im Hatongan lain im
hatongan light im na baru ke jinge hatongan yo jimpenim hatongan yo kebening kane ka deban long ke jingkale kabang deban bu ha kane ke kale ko jisu kar ko yagi penslay ni na ko long kita kikin dia tumut balayat im pelong enga bas ngewre bakui ban wat imi ban light na ke jingma ke jingma Eniano, Yautrai, Jesus Christ.